hoina mahila khom pui lo nang tu sang sanga tanga local te in zawai in chibai ule kha ta tam zok chuan min shedon lawa enge mo aran saidon ni te point ti anga ma se voina hian in ma hetia kalo din na chan chu in ho huna in then om khoveng te po in shil ve anga in pasal fanau te po in shil ve anga party dangami ru em te chung ang ho po chu ni se in shilang enga tinge chan kan ti chuan tuna hian Mizoram hi silai tel lovin centralin athun waya aron da to a chu mi zong zong in kan shelo ani mai theya a riat theidan ol samber chu forest conservation bill tun session hun hungber special session lo zo ka khan BJP hoin an puluta chuda chuan khati hun laya bill alu lai khan zonet cable TV 10 discussion nei turin Mizorama mirin club chinchang hria khatilama expert te an soma am ti hova entin nge he bill hi pasta se Mizoram te kan lo in hum himanga entin nge ma kan la kanga entin nge kan do dal ve theyang ti kha an sei hova an sei ngai nom khop maya kha khain du hun huna in phone in en theyani ti chuan chi sang sangin an soya an soidan ang kil kel chu ka sei lawanga an mang anga entin nge kan in ve nang dan mangin kan in veng thei to lawa Mizoramin Forest Conservation Act kan lo nei ve dan ang hian kan in hum him thei bok si lawa entin nge mo kan ti don ni engpo ni sela central hovin entin nge ma an ron lak te hi kan ngai chang ri photanga zir chiang ila a chelu tuk zong chuan ma an ron la lowang ti te hi ring ila ti te chu an thutluk na ani a ti chuan chu bil chu hlaw ang nge yin parliament a pass alo ni ta a ha bil khan pass to nu chuan act alo ni ta a ti tur ti na ni ta a ti chuan khamian pass ni la khan president hena an thon chowa assign nga la ti chuan tuna kan la nga om chun chu gazeta an chwa chi ani chu du huna an chwa theya ti fel vek to ani awang khan an mang tran deu ti to ani chu enge mi zo te tan alo hlau om ve na chan ringot kan ti chuan a zong ka soi man lova khami act alo ni to nu a parliament dan pass alo ni to nu a khan piwan ram chuang ite howin discussion nei turin Mizoram advocate senior te ukil senior te environmentalist ho te forest officer te mitam tak som hi panga chuang lai an ko khoma ti chuan an sei ho le ta a party io te po an ko wa ti chuan ZPM atang te MNF atang te po in an tela chuti ang chuan an han sei howa a hiat po an hria Mizoram tan a hlau om zia khan soya kan in hum him na dan pakhat ma hian min hum thei to lova antia sei tu pakhat le chuan
kan ram hi kan ram ani to lo ani hi atia tisuan advocate te ukil te khan nang ni dan semi te u dan mangin entinge kan lo tanang han sei te u antia Indian Constitution a kan in hum halna ve ang chi kha an han sei chuaka ma se state sarkar state assembly in dan alo nei le central sarkar in dan anei kha ain su ani chuan alal zok tur chu central thu ani chu wang chuan dan mangin entin ma ke ni hian kan ti le theilo ani chu tu te sei mo Mizoram advocate senior te soi ani chu ta po thu boya mi ko hlo em te an ni a thu boy dang chun chin fel sak zungan ai oin an vadinga an ti chuak zung mai ma se Mizoram chan chuana turata na kan advocate senior ten ti thei an nei lo ni chu ti chuan a soya piang in a hlau om ziate an soi veka party ai opponent soya in hum him na dan kan nei lo 371G vai lo lu phal lo na ang chi permit ngai ti te po hi eng ma khoi dang lam lovin he dan hian aron hlia khu ngal vek ani anti a an mang anga asai tu piang an mang anga tuna hian in hovele in LSC kha en chin te u in housing pass kha en ula forest land ti lo om nge in karing achan chu Mizoram sarkar hian sang khazakwa somriat bak kha revenue record om lova chu central sarkar in anron rin tur ani a veng tam tak chu sang khazakwa somriat ta khan ram hnuai anga chin chia ani ti na ni chu khang ang ho kha an mang du ani chuan in LSC forma ulatian entin ma anti don lo an ngai dam don lo chu JCB an nor thu tir mak mai don ani chu tiang ang chu Uttar Pradesh a theng me ka in engzat nge an nor chiat to lekha poi mo zong an nei veka police ne na an kala police ten an lo nui mai ani ti ngai na om lo an du piang khan nor se mak maya chu tiang ang din huna chuan Mizoram hi kan ding reng thei to nakina ani lo tu na tanga kum som thuma ani lo som po ani lo nakuma hian MP in than a om do na chuta chuan BJP an lal le ani chuan Mizoram pastor te po in Jai Sri Ram anti angai tawang chumi laka in hum him tur le Mizo tele Mizo Christian nate kan ram nge te kan in le lo te kan huan lo ram zong te chu Forest Conservation Act of 2023 in minron nei sak vek to ni chu for security infrastructure anti a azau lu tuk chu khil fia ngai na po om lo ram ven him na turata na infrastructure antia ing yen dinang thona tum hun an din theya mandir an sa theya airport an sa theya rail kong an sa theya engkim ti khana khai khom vek LSC kan nei thatho kan pa hi revenue director ania ti in ahum don lo tuma ahum theilo Modi ale Amit Shah hian thiam pakhat anneya chu midang te ti chiat ani an hobby ania midang te lungai na turte an mang an na turte hi nileng san khuwa hian an ngai tu char mai ni chutiang ang din huna chuan Mizoram hituna om mek to a ti chuan UT pa in en tur ka sil leng cheu in ho vele enang cheu nge in ZPM leader hi pulal du omani a thil shedeu mayania IPS officer bangat ani ama thuwa bang thil hi
maya chu chuan an mani party chung in khoma Forest Conservation Act klau omzia kha kong sari asayani appointed te in ahlaw omdan Mizoram in kan dole thailo dan eng dan ma in kan dole thailo ani ti kha chisari asaya asoi kha adik vek ani ti chuan achu soi clip na na chuan ti hian ati a kan MP tele kan sarkar te hian tranla sela ti chuan mi puyin an tha ti chak ila ti chuan BJP chu kan pai kha thei nge yang anti a kut an beng dur mai ni chu in en huna po in nuanga athu clip na ni chu midang soi sel chu ka du lowa amai ro chu kut an ben na chan kha ka khelowa entin nge ZPM in BJP an pai kha kang ti hi angai na reng ka khelo tu na hian MP zathum pathum an nei ni ZPM chu sarkar po ni ma sela MP in khada tling hlau po ni sela Lok Sabha MP pakhat an nayanga Rajya Sabha MP pakhat an nayanga eng bil ma an pulut thelo Central Azam pui an nei silo Lok Sabha hian party regional party tualtro party le ngalin MP pakhat lek nei hian eng ma ati thailo ani ti hi voina hian shereng turin ka du cheu ni ti chuan MNF an omalom an ni ram mangai tu te Mizoram ta na po kum som ni lai ram mu to te an ni a anin min chan chuak mayang tin nge kan min chan chuak Mizoram advocate senior te ukil te an mang ang vektoa party ai o ten mang anga Mizoram mithiam forest officer changlai mek te po an mang anga hedan kher hi chu o avan thalo tak em anti a tishon ZPM leader trongkam kan mang ho lenga ani phei chuan Mizoram tana dan sakei ani hi ati tishon MNF fo chulo sarkar ta sela nichina ma chia ka soyang khan tualtro party anni a regional party anni a khuta BJP nen anin zoma an thok ho nima se an thok ho lai reng hian Forest Conservation Act an pass ani ti hi theihil miasu hemi an pass don tumpo kham PM Modi chuan so eya MP ama ani supporter zong kha asom na li som pariat na hian Mizo National Front ti omani anin zom na salutuk ti chuan an president chuan mi puibum nan BJP te chu ai isu azirin kan zom lo trongkam chedeu phei chu mang du ila chuan an zak ngatang du wanga isu azira som le som theilo amni lova modia ke bula ake nuaya kanron kale kanron in pe e ti in BJP thu a om turin an in pe ti hi mizo mi puite u kheren ro piom puite ka van mamo ti chuan wan nei thak takin lo tling hlau mai sela MNF hi ram hangai tu an ni a kantana po ram mu to an ni ani le voina hian Mizoram din huna hian MNF te hian min chan chuak theem
MP pakhat ve chau an na yang an van nei viau chuan tuna po MP pakhat ve chu an nei rengalom an MP te ne na anin zom tlat noya ani hi voina hian Forest Conservation Act of 2023 hi MNF le BJP tho ho na atanga lo chuak ani ti hi khereng ula thei hil ni asu Chuan in ti tur kasayam in pasal fanaute party dang an lo vote an tum ani mai the in chung le khatten party dang vote an tum ani mai the ma se in fiat reng turata na ka du chu kum sang ni som ni pathum in than hi Mizoram Assembly in khanto zong tenen khan a in anglo engatinge a in anlo kumdanga khachuan ramle nam in chan chua angai lo kan sa khuana in chan chua angai lo din munder thonga po ading lo ma se tun nisom pariat atanga nisom ni pani khan modi aten special session an kowa chuta an ko nia chuan BJP ho chuan India Constitution buthar chuthar hi MP zong an sem veka chuan Adir Chaudhary Khan Congress MP Khan riat to nu ma ni se en tin nge mo an han chuthar reng enge mo chuthar angai na le engwanga bin semvek nge mon ni le ati akewa Constitution pakhat na hian prime bula en tin nge ain zia kan ti chuan we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign mania ro in rela thune in a word of nei turin socialist kharsum le paite tam thei ang ber mi puitana mang turin secular sarkar le rinna sa khuana in kung kai mi lo tur le sa khozalen na chungchang democracy ang takakal turin en republic maniram dana ro in rel turin tihi achuangani we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic ti inziak panga prime bulami kha enge BJP inan pai socialist ti le secular ti aontolo enge chu mizota na puina mizota chawa pui anilawa Christian zong tan apoy ani ti hi voina hian feturin kadu cheuni missionary kantir chuak thei to don lo ti chuan ko khana po text anron la to don YMA atepo text anron la rel to don tuna phei chuan hostel room apo GST an la to ni chu ti chuan parliament dan dinglai pa ngaya chuan constitution procedure hi siam that vedan kong aoma chuta chuan article zathum somruk pariak na ain ziaka enge inzia Indian constitution hi awain thlak lok theilo kan pai dole mo ai thazo ke mo kan amendon reng chuan special majority nei angai anti special majority chu enge omzia parliament a khamin bill an putlu ni a MP kal zong mun thuma thena mun ni in ole antitu apan ni le na chuan Lok Sabha a majority nei baka
ratification of the half of the state atia chumi omzia chu India ram state zong achan ve renti na in tinani chu dan chu an amen thayak ani le voina hian secular le socialist ti chu tu thu in nge an pai ringot RSS le BJP thu in an pai ringot mai ni alalayan ni si a opposition tan eng mati thei omlo chuwang chuan kan pastor ten Jai Sri Ram anti hun hi anai viau to ani kan sarkhan hathok ten lo an lak do na pianga Jai Sri Ram anti hun hi ding dilip chon kan hu phak to Mizorama hian eng zon ni amo hei YouTube phela om tam hitira u tim thua ni thua thum thua li te poni ang an soi thin ahun turun fellow maseva inia ka soi lai me khichu sang ni som ni paliat theng mai thei ani ti sia ila om mai lawang u kan phak tok le kan thei ang tokin he dan thalo lak ata min chan chuak thei tu tur hi kan ril ru in I han zong chin tiang u kan soi ta ang khan party dang pani te chu an fel rampon mangai zel pon tum ma se tun din mun atan chuan MP pani chau an nei do na wangin forest conservation laka hian min chan him thei lawa min chan chuak thei lawa chu mai chu alani lo uniform civil code amaloka hian om ran to me ni chu amit sa ana keng vung to na tian bil da lu mai tur khan ni to chu uniform civil code chu tam tak an soi aula sam zong in soi la chiang kuang taka ka hil fia chuan hun a he lutuk chuwang chuan aul sam thei ang perin kan soyange mizo mei chia te po in hindu mei chia anga in angai to don mizo mi pa te pon mizo nu nge po nei ila mei hi kan lakal hwal thuk mai thei ni baza te nen te ga kan kal kwal nga voi sari chu hun chu na kum loka hian thleng mei thei turin a om chuwang chuan enge kan ti ta kang le mizo te u mizo rama cheng te u enge kan ti ta kang kan party lian dang MNF ten MP pani chau an nei don si a ZPM ten pani chau an nei don si a tuna hian congress central lama an tlak siat lai ber ani a chuti chung chuan MP som nga pariat an nei asin Rajya Sabha a thumriat an nei asin chu an tlak siat lai bera an MP nei zat po Mizoram kan party pani te hian an nei zo don lo ti chuan in ti tur chu in khathiam tanem in pasal fanaw in fanu in fapa in dang to po la in dang lo po in chian in ngam tlak lo po puzoram thanga te lal du oma te po ramle nami mangai tak takani chuan hei le Forest Conservation Act wang hian kan ram hi aboral don si a ram hangai te u election lo thena chuan kut pha hian tet watiro ti theu tur ani chu chuwang chuan ZPM pon ram an mangai tak ani chuan enge an ti tur kut pha an me hian Mizoram than chuan a ma an la ve a tha an tho ve ti na ani chu MNF po Mizoram thanga po som ro u vote turin ramut angai lo veng sunga kut pha zona wa me khani meddu lawani chuan siat na kan tok don tho zol nei soi ani lo India parliament soi ani khowela kan la chenga parliament ro rel na thu suak angin vainia hian kan lakal vek ani ti po hi serengam cheu ani lentin mo kan ti zela parliament dan ani awangin parliament act ani to awangin ti to tu ti mei tur ani to awangin ati danglam thei tu tur congress le atho puite
India ti in alam to in an soya chu chuan tuna man la mupa tuna hian vairam lama state pali a anin thangdona BJP in asirukla in an beya Congress in asirukla in an be boka ti chuan chuting angkara chuan India chan aron thachau ve zela ta chuan anlal po be sayang u nima semi zo ten ti tur kan nei ve engmo kan ti chuan kan rama nge hian Congress tha kan ti chak angaya Congress anlin hian helai Congress puso ta te hian malika kharjum te anzuk bia anga hedan hichu khongain kan ramta na himlo ema amendment min siam sakta che u ama ang khan state sarkarin thu kan nei le theina turin min siam sakra u ati anga lungai reng su kan ti halang anti mai don anti hal don anti don Rahul Gandhi nen po hian Facebook abloka kan in bethina chura chuan hei hi chu Mizoram ta na thalawasin ani le central lalta ul guest bur khat hi zarukin Mizorama min pethenge theye a kan ti fekang all India Mizoram chau po ni lawin atini hangang songsong ka soi chuan ni lenga soi tur Priyanka Gandhi malak dante hil cheu ka chak lutu maseka manlo ani le all India mahila president tunga sia ban han parte u pani chawin mo sia Nita D'Souza All India Mahila Congress President and isu Nita D'Souza apoy lo kami hiat lo chuan vote thakuna kut party wa me kha poi mo zo chuan in ti tur homework chu ipasal emo ifnaw emo tu pok ni ro se sarkar na tho hop deuh pon ifa nu ifa pa an lo omani mai thei BJP khu ta alal chung chon sarkar tha an lamang mang to don lo tuna hian post no kha lo ringot thi engzat nge department tina hian noi khat le sing sari te noi ni te a omani rela ringot po rail station atify tu bathroom tify tu khati ang neu thleng khan ti thlengin chutia ang rail la no kha lo ringot po kha engzat nge atam lutuk India thalai te an thin rima Narendra Modi birthday khan TV anlo mapang party an thea ma se India state sang sanga thalai te chuang namu lo awangin kong te an zo Pradhan Mantri Prime Minister Modi birthday lo maya isen kror chuang tam tak ai khan engatinge ke ni thalai te namin pek mai lo Nitish Kumar Bihar Chief Minister Athinarima UP Alekha Athona UP Tlangwal te u Biharin na kan la don in thiam nai na twin phot chuan state dang po ni ula kan la don cheu ante rail khat tru nin khamini khan rail service apiang kha Bihar lam panin akhat em fek me chunga ten chuanga ti chuan Nitish Kumar chuan written test an lo nei tira department sang chutiang ang chuan tuna hian Modi ale Amit Shah chan vo hi achetel tel toa chubang chuan central Congress kai hruai na party in zamkhom India chuan lal na achang ngei dona he dan sakei party dang ten dan sakei anti atlong tlampanga ya chuan Forest Conservation Act min chia sak le turin Rahul Gandhi te hian sak takin voinia hian Mizoram an khirme kani ti khrerau khai hoilai state nge boilo Yogi Adityanath lalna Uttar Pradesh abuai namulo eng kema boy so to Rajasthan hian kumnga in lal chok thi nan nei ma se tun tu ma chon BJP ho
lal an hop to lo an ma ni po in zong chu ka soi man lo apoi mo ber ka soi non le don veng thawa in honga in LAC en ro forest land ti lo ni anga vai chedeu hoin JCB anon khalanga anon nor siat tur hun hi sang ni som ti pali ni an tin le vai chuan chawang son Mizoram kam ti tur om chum chu kan thiam te na zong mek te college kal mek te kot na thok tu te po in kan zawa in ramle nam chan him hi kan bat an awangin congress kan vote turani ti hi in tlang out turani kan sa khona kan Christian na hi tuna hiam nek chep anilo ti boral mek ani ti boral mek ania noi chimi vek antuma Indian constitution atanga po secular ti le socialist ti chu thai chiat alo ni ta ni chu chati khop chuanin modi ati hi angam pat to lain voinia hian kaman lo ti du to su tongkam ka thiam lo ti su congress vote ta che Mizoram hi kan ramani to lo BJP in forest dan mangin an nei vek to ti isoi kha ato soi mero isoi na chuan mi pon an oi ve ang chuan soi tur tam taka oma democracy om to lo chu chok chu kan sei leang enga tinge democracy ram kan ni lom ni oni e India in an shil fia dan chuan democracy chuan kepali ania legislature rorel namun Lok Sabha te executive minister ho a ruling apiang minister ho le sarkar na thok ho judiciary court kan ti mai rorel na chu chau chu ni thina ma se media lo tamta ka hiam lo poi mo tak em awang hen media an til leta democracy hi ke pali nei na ding thina tuna suam legislator ake pakhat na chu modi ate sarkar nia om to lo an du dan an mangan du dan an thai chia an du dan bil mangin an thugrua ti theilwin an siama chumi te khin na thaber chu del hi si emani chief minister ani ve ang ma ti theilo VIP light at chia akal mai CCTV po vodon se governor adil zel ngai eng ma ti theilo arvin ke thual hian eng wange modia sualwa governor he na thunai na perek supreme court posa to lo chu legislature le executive chu an controller judiciary hi sangni somni le panhi thleng khan an controller kati pal sangni somni le panhi November thleng khan an controller tuna chief justice Dian laya Yaswan Chandrachur hi afel ema arorel na dik ema chumini wangson modian a control ve theilawa nakuma a pension don chu omzia chu akam tran to tina ni chu chuan media tuna aizolan national news state news in mu zong hi modian a capture vek a capture munung berkha NDTV ania chura suwan san khachu modia khan kumkwa kan ha tho hi thatokin in puang turani anti a han phone na NDTV nei tu pahi tu na hian Gautam Adani ani dei ta chuan modia na tho thatan tia dot khanan zia chawa khamiza na duty kha Sarah Jacobs ania jo Sarah Jacobs to Christian ania chuan ala thalai deuh te lomnan James Bond film a hian misual nu a chang tu nu tur po hi clean har lutuk ania achang tu nu a po clean har ani ma se Sarah Jacobs ka chu James Bond film a po atling ani mela tha pian anal bok Christian ani bok modia thilti thatdo ta anzia chu a duty ni si apuan lo adu ma se ti ngai na shelowa an puanga
Mel ngui takin nidang ang law takin apuang sawa ban na azeka ahoa aban sande. Chute ang suan fo India hetilaya kan mu Republic TV ti te arnab go suami te fechu fake factory dot factory ani. Tuan ma party leader nen ang mechain. Dot factory vek ani to ni. Chute ang factual democracy ke pali chu Supreme Court Chief Justice awang liao kwan tuna an la capture vek lawa khang in thandan anti dang lamdan te election commission in thandan anti dang lamdan te kan thuriat tur tam tak alom ma se program sei tak om si a jowang son ka thun hunga chuan enge inti tur hola YouTube en ro Forest Conservation Act kha en ro ZPM leader soi khadik vek en ro adiglo pakhat chia om BJP kan pai thatheang atia inti kongsong mai nan tan pai thak ngai na om lo apai thathei chu congress ani ti hi voine hian au pui zel ro chuan hetilaya congress an thin chuan puso taten pumola ten malika kharjunam juk phone nga Rahul Gandhi an phone nga hei purahul Forest Conservation Act wang hian Mizoram kan mang angani India Premier Bula Constitution socialist le secular ti om to lo chuwang chuan hei himin thun sak le ro antenga o ngai thatakin lo om ula session masabera kan thun le ngal don anti don ani chuwang chuan in ti tur in feta in homework pakhat le chu election ma in pathum tal in min vek turani ti hini kapian tiratanga voi khatma congress lani ngai lo po hian engza nge kapin to in hian tun thleng hian kapian tiratanga tun thleng tuna thu ka sei lai mek thleng po hian congress kalani leine congress lo po heti khopa ka chang ani chuan a congress phe chu ke ayana sa chang tur in the lom ni khati zong kha voina ta na ka sei the to ni ro se Hello, those who came from Delhi representing AICC, I was telling about the audience that the way Amit Shah and Narendra Modi are doing things. Whenever they amend the constitution, there is trouble for Christians, there are trouble for Adivasi tribals, and for the minorities. And the way that the Forest Amendment Conservation Amendment Act is implemented, that is dangerous for the state of Mizoram officially. So I know that you cannot understand all my speech, but I hope you do so some small words. And I request to those who sit beside you, you ask them and they will tell you. Thank you.